Ekitabo kya Luusi eshuura ya 2. Luusi okuhumba omu misiri ya Bowazi. Kandi Nawomi akaba aine omunyabuzaare ow'oruganda rwiba, omushaija omutungi rugambwa ow'omuryango gwa Elimeleki eiziina rye Bowazi. Luusi Omowaabukazi yagira Nawomi ati, "Kanza omu Misiri mpumbe engano ninkuratira orangirire embabazi." Yamugira ati, "Irooko mwana wangye." Yaagenda yahika omu Misiri yaahumba akuratiire abarikugyesha. Yahika aha kicweka ky'Emisiri ekyabaire kiri ekya Bowazi ow'omuryango gwa Elimeleki konka atakimanyire. Kandi reeba, Bowazi yaija naaruga Betelehemu yaaramutsya abagyesi ati, "Mukama agume niimwe." Nabo bamugarukamu bati, "Mukama akuhe omugisha." Bwanyima Bowazi yaabuuza omunyampara w'abagyesi ati, "Omwishiki ogu n'owooha?" Omunyampara ogwo yaagarukamu ati, "N'omwishiki ow'Omowaabu owagarukire na Nawomi okuruga omu nsi ya Mowabu." Ku yaija yangira ati, "Ninkweshengyereza, nyikyeza mpumbe ninshanguruza nkuratiire abagyesi ahagati y'ebiba." Hatyo yaija yiha omu kasheeshe naahumba n'okusya hati kureka akaanya kakye aku yaahumurraho omu nju. Bwanyima Bowazi yagira Luusi ati, "Hurra mwana wangye, otaza kuhumba omu gundi musiri kandi otaruga omuri ogu kureka ogume haihi n'abazaana bangye. Ogume otiire amaisho aha musiri ogu barikugyesha kandi obakuratire. Wahurira oku naayehanangiririza abasigazi ngu hatagira owakukoraho? Kandi k'oragiriireho oze aha nyungu onywe aha maizi agu abasigazi baataha." Yaajumara ahansi yamugira ati, "Nenki ekyakureetera kungirira embabazi n'okunyetaho haza ndi omunyeihanga?" Bowazi yamugarukamu ati, "Banshoboriire gye byona ebi waakoriire nyokozaara okwiha obu baro yaafa, kandi n'oku wasigireho sho na nyoko n'ensi yanyu okiija omu bantu abu waabiire otakamanyaga. Mukama akuzimurre ahabw'ebi waakozire. Mukama Ruhanga wa Isirairi ou waahungiire omu mapapa ge akuhe ebihembo byawe byona bitacwirweho." Luusi yagira ati, "Mukama wangye, wangirira embabazi nyingi ahabw'okuba wampumuriza kandi waagamba gye n'omuzaana waawe n'obu ndabe ntari nk'omwe aha bazaana baawe." Obunaku bw'okurya ku bwahikire, Bowazi yamugira ati, "Ija aha orye ebyokurya, oze ekitongye kyawe omuri viinyo." Luusi yaashutama aha rubaju rw'abagyesi bamuha saayiri ekarangire yarya, yaahaaga yagisigaho. Kandi ku yimukire kugaruka kuhumba, Bowazi yaragiire abasigazi be ati, "Mureke ahumbe n'omu biba mutamujuma, kandi mumwihire ezindi omu biba ryaho azihumbe mutamugambaho." Atyo yaahumba omuri ogwo musiri okuhisya omu mwabazyo. Enyuma yaahuura ebi yaahumba haarugamu efa ya saayiri. Yagyekorra yaaza omu rurembo. Nyenazaara yaareeba eyi yaahumba, Luusi yiha omu kikondooro ebi yasigaza yaaheza kurya yabimuha. Nyenazaara yamubuuza ati, "Waahumba hi eriizooba kandi waakora hi? Owaakwetaho aheebwe omugisha." Yaagambira Nyenazaara Mukama w'omusiri ogu yaakoreramu. Yamugira ati, "Mukama w'omusiri ogu naakoreramu eriizooba naayetwa Bowazi." Nawomi yaagira omukamwana ati, "Ogwo mushaija aheebwe omugisha ahari Mukama, otarekire kugirira embabazi abakireho na banyakufa." Nawomi yaagaruka yamugira ati, "Ogwo mushaija ni mwene wiitu ow'obuzaare bwa haihi.
omwe abashemereire kutucungura. Rusi Omumowabukazi yamugira ati n'ekyabuzima yangira ati ogume haihi n'abiiru bangye okuhisa obu baraheze kugyesha emisiri yangye yoona. Naomi yagira Rusi omukamwana ati mwana wangye nikirungi ogume ogyende n'abazaana be bareke kukushanga omu gundi musiri. Okuruga obwo yaguma haihi n'abazaana ba Bowazi nahumba okuhisya aha muheru gw'isharuura rya sayiri n'engano kandi yaguma na nyina Zaara.